the fortress of Smederevo from this side. Pozdrav Vlada Nation, dobrodošli na moj YouTube kanal Travel with Vlada. Danas ću vam govoriti o zanimljivostima u Smederevskoj tvrđavi. Ostanite sa nama. It's murder in the first degree, yeah. Yeah. Is my sexuality Ono što je loše je što rekonstrukcija nije izvršena pre, ali bože moj, nadamo se da će se to lepo srediti, pošto tvrđava nije u toliko dobrom stanju kao što je nekad bila. Kao što vidite, ovde je malo nagnuće, malo više. Ovako izgleda rekonstrukcija ulaza u tvrđavu. Nadamo se da će se što pre to završiti i da ćemo opet vidjeti tvrđavu u punom sjaju. Sada se nalazimo kod sakralnog kompleksa, gde je 2012. usled arheoloških istraživanja otkriveno da tu počiva ženska osoba. Zajedno sa tom osobom pronađene su i zlatne naušnice ukrašene bogatim simbolima vizantijske carske dinastije Parolog. Ove tvrdnje dodatno su podgrejale priču o starom zakopanom blagu koje nikada nije pronađeno, a koje je Đurađ Branković imao u svojoj kovnici u Malome gradu. Sama tvrđava je građena od 1428. do 1439. godine od strane despota Đurađa Brankovića. Osmišljena je da bude naša prestonica i da odoli svim napadima Osmanskog carstva koje je u tom trenutku nadiralo. Smederevo je tada bio politički, kulturni, vojni i privredni centar srednjovekovne Srbije. Čak i patrijaršija je imala ovde svoje sedište. Padom 1459. godine zaustavlja se naš razvoj i samim tim naša istorija uzima drugi tok. Tvrđava se sastoji iz dve celine, Veliki grad i Mali grad. Veliki grad se prostire na 11 hektara i od te površine samo 1/5 je bila podvrgnuta arheološkim istraživanjima, tako da se i dan danas smatra da blago despota Đurađa Brankovića leži negde zakopano u ovoj tvrđavi. Ovaj deo se zove Mali grad. To je bio lični dvor despota Đurađa Brankovića. Kao što vidite ovde, jedna od zanimljivosti u izgradnji Smederevske tvrđave jeste ta da se kamen koji se koristio za izgradnju same tvrđave uzima od arheološkog nalazišta Viminacijum. Naravno, u to vreme nije postojala svest o arheološkom tom nalazištu kao da je to kulturno dobro koje se treba sačuvati, već su ljudi koristili šta su imali, tako da su se stari ostaci drevnih rimskih građevina koristili za izgradnju same tvrđave. Samim tim možete i vidjeti razliku u odnosu na ostali kamen. Kao što možete vidjeti, jedna od misterija i zašto je Smederevska tvrđava zanimljiva jeste ta što ona ima stare znakove koji su ispisani na kamenu koji potiču iz rimskog doba. Kao što vidite ovde.
zabranjuje da se jedu jaja. Zašto? Pošto u 15. veku nije bilo cementa, kaže, ubacivali su jaja u Malte zidana tvrđava, umesto cementa kao vezivno sredstvo. I sad po toj priči, eto, narod nije jeo ni jaje 11 godina. Inače, to je stara rimska tehnika, Rimljani su tako se radi utvrđenja, mostove, akvaduke, kažu kućički zide, tako sagrađen. Sad u našem slučaju legenda nema dokumentacije, nema zapisa o tome, ali ako je tačno, zamislite stvarno da ljudi nisu jeli ni jaje 11 godina i rekli smo već radili su 11 godina kao robovi, Kulučevi gradili Tvrđavu, a svi su mislili da se Tvrđava gradi zbog Jerine i eto još jedan razlog verovatno zašto su je nazvali i zovu i dan danas prokleta Jerina. Ovo je mali grad, mesto gdje je Đurđe Branković živeo sa svojom porodicom. Tu je također bila kolnica i riznica novca. Priče o zakopanom blagu u Smederevu nikada nestaju i mnogo ljudi koji dan danas pokušava da nađe to zakopano blago koje je nestalo iz kovnice i riznice despota Đurđa Brankovića iz Malog grada. Čak postoji jedan izveštaj iz 1910. o jednom podnaredniku, on se zvao Ilija Konstantinović, koji je 1892. godine 4 dana za redom sanjao kako ima predskazanja o tome gdje se nalazi zakopano blago i na kraju je uspio da nagovori svog vojnika da izvrši ubistvo nad njim kako bi on oživeo i vratio se i našao to blago. To i još 1000 ludih priča vezano za to blago postoji ovdje u Smederevu, međutim niko do dan danas nije našao. Mada, nikad nije kasno. Postoji legenda da je Irina Kantakuzina, odnosno proglašena od strane naroda kao prokleta Jerina, bacala svoje ljubavnike s ove kule. Tako da ni tad nije bilo šale sa Srbima. Sad, najveća ironija svega. U 15. veku smo izgradili ovo arhitektonsko čudo, kao što ste vidjeli na klipovima. A sada, gledajte kako se staramo o okolini. Najlepša tvrđava pored najlepše reke. Ali nema popravke. Očigledno moramo dosta da radimo na sebi. Hvala svima što ste gledali. Ako vam se svidao klip, subscribeujte se i postanite član Vlade Nationa. Like, share, subscribe. Hvala, vidimo se. See you.